Parandalimi I hershëm I kancerit të gjirit është moment kyç e pikërisht këtu çalon Maqedonia. Kjo e dhënë ka dalë nga rezultatet e anketës nga shoqata Hema Onko, ku janë anketuar 200 pacient e që ka rezultuar se 70% prej tyre analizat I kanë bërë në klinika private. Повеќе од 70% од рано диагностицираните пациенти своите испитувања ги прават приватно, што сметам дека е навистина пораз за здравствениот систем. Зошто е тоа така? Одговорот е многу јасен, премногу долго се чека за термини за биопсија, за патологија на клиники на државните институции, и што е уште попоразително за нас како онколошки пациенти е што 80% од овие пациенти кои што се диагностицирани без разлика од прв до четврт стадиум, прво се испраќаат на хирург. Nga Hema Onko thonë se nga Ministria e Shëndetësisë u është premtuar se do të ketë regjistër nacional për pacientët onkologjik. Добивме од министерот некој вид наветување дека тоа ќе се промени во односи на дигитализацијата на целиот здравствен систем, односно на податоците кои баравме да се слеваат во еден национален регистар, бидејќи, како што кажа Јана, податоци од пациентите кои се лекуваат во приватните клиники ние немаме. Shoqata Hema Onko dhe këtë vit realizoi një mëngjes me pacientët në klinikën e onkologjisë në Shkup. Не дека славиме, ама да жените да бидат малце у центар на пажна за ова болест и да ги почитуваме тука, така да разделиме појадок и да се развие малце awareness дека раната диагноза спасува живот. Përndryshe nga shoqata falenderuan stafin mjekësor pranë klinikës së onkologjisë me që, siç thanë, për shkak të deficitit, përballen me shumë punë dhe sakrificë. Tetori është muaji I ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në të gjithë botën për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ të kësaj sëmundjeje.